eta behin, Dezoko udaleko, Errenteriako udaleko, Oiartzungo udaleko eta Pasaiako udaleko ardurak gaude. Bat egin nahi dugu Oarsoaldeako mugimendu feministak azaroaren 25 dela eta antolatu dituen hainbat ekimenekin, bat egiten dugu. Eta, bai eskertu nahi dugula eskualdeko elkarteek egin duten esfortzu handia ekimen bateratu bat egiteko, eta gonbitean osatzen diegu bide horretatik jarraitu dezaten. Gu bidean topatuko gaituzten ere bai. Konpromiso hartzen dugu, indarkeriari aurre egiteko politika integralari dagokionez, mota desberdinetako neurriak hartzeko. Besteak beste, heziketan oinarritutako prebentzio neurriak, eraso baten ondorengo neurri asistentzialak edota erantzun soziala artikulatzeari begiratzen. Emakumeenganako indarkeriaren aurkako udal politika aktibo, osoa eta koordinatua garatzeko. Hitzetik ekintzetara pasatuz. Eta horretarako, bere horretan utziko ditugu indarkeriaren biktima diren emakumei arreta emateko programa guztien aurrekontuak. Konpromiso hartzen dugu azkenik, autodefentsa feministaren beharra transmititzeko eta emakumeak animatzeko lanketa berezia egin dezaten. Hala nola, horretarako bitartekoak jartzeko. Eta, azkenik konbitea egiten dugu, herritar guztiei azaroaren 25ean emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna dela eta herri edo eskualde mailan antolatzen diren mobilizazio eta ekintzetan parte hartzeko. Bereziki herritarrak animatu nahi ditugu, mugimendu feministak azaroaren 25erako egin dituen elkarteratze deialdian parte hartzen. Tomamos el compromiso de adoptar distintas medidas para desarrollar una política integral que haga frente a la violencia, entre las cuales estarían las medidas de prevención basadas en la educación, las medidas asistenciales tras una agresión y las relativas a articular una respuesta social. También tomamos el compromiso de, dentro de nuestras competencias, aplicando la legislación en vigor, desarrollar una política municipal activa, integral, coordinada en contra de la violencia hacia las mujeres, pasando de palabras a los hechos. Y para ello mantendremos los presupuestos en todos los programas de atención a las mujeres víctimas de violencia. También tomamos el compromiso de transmitir la necesidad de la autodefensa feminista y animar a las mujeres a que lo trabajen y pongan los recursos necesarios, y pondremos los recursos necesarios. Vale, y por ello animamos a la ciudadanía que con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional en contra de la violencia hacia las mujeres, participe en las movilizaciones y actividades que se organicen a nivel municipal o comarcal. De forma especial queremos animar a la ciudadanía a que participe en la concentración organizada por el movimiento feminista el mismo día 25 de noviembre en la Alameda de Madrid.